ikaze nanone kuri Kigali Real News. Mwiriwe ni ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 17 z'ukwezi kwa 2026. Ni amasaha make abura kugira ngo iyubahirizwa bikorwa aribe ryemejwe na perezida wa Angola ndetse na mushite wa kadasohoka perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Antoine Felix Tshisekedi. Ni ku itariki 18 bari biyemeje, aho bari bazi yuko umugambi bacuze wari wamaze kuba successful, ariko maginga yabikomeje kuba bibi. Ni mu gihe n'ubundi haburundu umunsi umwe ku munsi w'ejo aribwo hakozwe operation simusiga karundura y'amadrone menshi atandukanye, ariko biza kubabera imfabusa. Ni update z'aka kanya n'ubundi zituzanye uko byifashe n'ubundi aharamukiye imirwano ndetse naho hiriwe imirwano kugeza ubu maginga ya n'isaha y'isa 9, ariko nakuvuga ko rwabuze gica n'ubundi mu misozi ya Uvira. Ni mu gihe Uvira nayo yahindutse ndetse byabaye ibindi kwa Murima bari kubaka defense zikomeye, ariko zitari buze kubahira kuko nyuma yuko baburije n'igitero gikomeye cy'amadrone. Urabona ko MRDP twirwana na AFC bakomeje gukora iyo bwabaga. Ni updates z'aka kanya aho turi buhamagare umuroko informa uherereye muri ibyo bice, ubuko byagenda kose yashaka ko yakoze move atubwire uko byifashe, aho bivuga ko no mu misozi miremire yazamunanira hari ya hejuru ya Uvira FARDC batatse. Ibi byose rero turaje tubabwire, ariko turi babwire n'umugambi ukomeye Joel Lenz yari yapanze we na Antoine Felix Tshisekedi, aho bari bapanze ko inama izabera muri Kongo n'ubundi hari Kinshasa, bityo bakaba bahungabanya umutekano wa bamwe mu bayobozi bari butumirwemo ba AFC, tutibagiwe na Kabila Kabange. Ni mutwemerere rero tubanze tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana kugira ngo duhite tukubita tubangurana updates mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukitwumva bwa mbere nta kindi usaba kugira ngo winjire mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru yizewe kandi acukumbuwe kuri Kigali Real News, no gukora kuri subscribe, ntiwibagirwe gukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona ikiganiro giciyeho. N'ubundi ni updates ziba ziri aho ngaho, uko updates zituziyeho niko duhita tuzibaha ako kanya. Ikindi kandi bakunzi bacu bakadasohoka, like nta kintu zibatwaye, muduhe like tubone recommendation, natwe tuzahuke tutere imbere tujye tubagezaho amakuru yizewe. Reka rero mbanze mbabwire agashya katunguye isi mbere yuko tuza kureba uko byifashe ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagashya n'ubundi kabereye kuri Top France 24. Iyi ni radio y'Abafaransa, aho bari bihereranye Masad Boulassa, uyu ni umujyanama wa perezida wa Amerika, aho bamubajije iby'intambara nyinshi, ariko twebwe n'ubundi nkuko turi bwibande turi bukomoza n'ubundi kuri no ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamubajije ku ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bari biteze ko ari butera umujugujugu igihugu cy'u Rwanda, ariko bisa nkaho n'ubundi bahise bemeza ko, ndetse avuga ko ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishimira cyane ndetse bitanga bisa nkaho byemera cyane ukuboko kwa perezida w'u Rwanda mu gahenge ndetse no mu kugarura umutekano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho babishyize 100%. Ibi ni ibintu bigaragaza neza ko aho yakomejwe abaza ibibazo byinshi, bakamubaza ati ese umushingira kuki agenda avuga ku by'amasezerano, avuga n'uburyo ki ashimira cyane intare za Sarambwe ko bazaravuye mu mujyi wa Uvira, ibi bitakorwa n'abari bo bose, ndetse anavuga ko ukuboko gukomeye uyu perezida wa Repubulika y'u Rwanda ashyira muri uriya mutekano urimo kubera muri biriya bice
ari ukuboko kwibanze kandi gukomeye. Reka rero tutabatindiye n'ubundi abari update ntitujya tubarambira, tunyarukire ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubaze umuroko informa wacu uhaherereye bita Bizima, twumva uko situation imeze sahi ngiyi kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri. Yego bwana Bizima turi live n'ubundi mu kiganiro, wiriwe neza? Duherukana mu gitondo uri mu makuru y'ibiramutse, nizere ko noneho wabashije gukora move ugiye kumpa situation zibiri kubera aho mu bice byose bwana Bizima. Yego niko bimeze, babigenda bihindagurika buri kanya bitewe operasiyo zibera n'ahangaha ko bari intambara amasaha rero yose, kanya wakumva umuntu akubwiye ngo ibintu bimeze neza, mu wundi mwanya ukumva inkuru ibintu byongeye bihindutse. Ngaho rero nyemerera duhere muri Uvira uko umutekano umeze. Twari twiteze ko n'ubundi ari agahenge ubwo n'inkubiri iri kuba, kuko harabura navuga ko ari nk'amasaha, ntabwo umunsi wuzuye. Bari batanze ko n'ubundi ku itariki 18 agahenge aribwo kazatangira kubahirizwa. Wambwiye ko hari ingabo zagiye zisohoka mu mujyi wa Uvira, ese izi ngabo koko maginga yazashizemo byifashe bite sahi? Ingabo zabaye guhera umunsi w'ejo nibwo ibikorwa byatangiye kugaragara ko ziri bitandukanye ndetse no muri uyu mujyi, ikigaragara cyo ubona ntabwo bari bashiramo, haracyarimo bakeya bakirimo, ariko ubona ko hari ikiri kuvugwa ko byanze bikunze ingabo za FARDC zishobora kuba hari ubwenge zakoresheje bwo kuba zaragaragaje ko zivuye muri uyu mujyi, ariko abenshi bakaba bakirimo mu buryo busanzwe bisanishije n'abaturage baho batambaye impuzankano. Rero ni ku ruhande rw'ingabo za FARDC kandi ngo ni umutwe udasanzwe, ubona ko ari ingabo zidasanzwe zabikoze mu buryo bwo kwanga kuva muri uyu mujyi. Bivuge ko ari tekinike bakoresheje ku buryo niyo hazamo MONUSCO n'ubundi bakomeza barimo mu buryo bwo gutata amakuru ku gihe, kumenya ko yenda ku ruhande rwa 23 baba bakwinjirira uyu mujyi. Icyo ni ikintu kiri kuvugwa kandi kiranashoboka koko, kuko byagaragariye ku rujya n'uruza rw'ingabo zagendaga ejo zisohoka muri uyu mujyi, ariko hakabaho n'uburyo ubona hari muvoma nyinshi z'abantu kandi b'igitsina gabo badasanzwe, ubona n'ubundi bagenda bagaruka mu cyerekezo zari zarengeyemo. Rero ku babikurikiraniye hafi bigaragara ko izo ngabo zagarutse muri ubwo buryo budasanzwe bwo kwiyoberanya na n'ubu zikirimo. Ikindi kuri Wazalendo rero yo iracyarimo, yafashe imyanzuro yo kwanga kuva muri uyu mujyi ndetse no mu tundi duce, kuko bo bafite ikibazo gikomeye cyane. Baravuga bati twagiye duturuka mu mpande zimwe z'iki gihugu ndetse bamwe muri Nord Kivu ni agace kari kure kandi batabasha kwisukira gusubiramo ko hari inshe bakomokamo zirimo umutwe wa 23. Rero baravuga ati baratubwira kugenda tujye he, ziriya nshe batujyanamo turarya y'iki ku Burundi bavuga ngo ushize bagiyeho n'ubundi muri cya gihe basaga n'abahungiyeho bakahuriraho n'ikibazo cy'imibereho. Rero bo bavuze bati iyi Uvira tuboneramo buri kimwe cyose dukeneye ndetse no mu nkengero zabo, ariko kuva muri utu duce kuri Wazalendo byo biraza kuba ikibazo cyane. Hashobora kuba hari buze kwifashishwa kuba byakorwa ari intambara zibayeho kugira ngo bavemo, kuko maginga yabo nta kirahinduka, baracyarimo. Bwana Bizima, abacancuro bavuga ko bisukiranye muri uwo mujyi wa Uvira nyuma yuko bavamo, ndetse bakavuga ko bavuye Ibaraka, baba bari kugaragara cyangwa ni ibihuha, ni bya bindi bajya bavuga ngo ni fake news? Oya, umunsi w'ejo bagaragayemo barimo, ubu kuri iyi saha tuvugana ntabwo mfite amakuru yabo neza niba hari agace baherereyemo ko kuba bari bakambitse muri uriya mujyi cyangwa se barimo ari abaza bagenda, ariko umunsi w'ejo bagaragaye barimo kandi n'ibikoresho byabo ubona ko ari nk'itsinda rije rifite icyo rije gukora. Rero ndewe ku ruhande ndashobora gukeka ko icyaba cyarabayeho ejo mu bitero byabayeho muri Minembwe bikomeye cyane, byarimo drone nyinshi,
birashoboka kuba bari muri kara gace baje kwifashisha nk'igikorwa bateguraga cya biriya bitero, kuko ntabwo byari bisanzwe uburyo bajemo kandi batari basanzwe baba muri ka gace mu minsi yose yari imaze igihe itambutse. Bwana Bizima, tubwire uko byifashe ku bigendanye no kuri frontline ku mirwano. Ese hari imirwano iri kuba kugeza izi saha? Ubu imirwano iri kubera ni muri kara gace kahereye mu mashyamba ho kwa Barute. Urabona kuva ejo imirwano isa naho itsinda ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC muri kiriya gice cya Kwezero no mu nkengero zaho. Urabona ko byabaye nk'inkubiri y'igitero, babaye nk'aho bakigabwaho na M23 isa nibamanura hariya hasi muri ako gace k'amashyamba. Niho rero hari ibirindiro byabo bikomeye kandi ubona ko babikomeje, kuko ni nk'aho ariko gace basigaranye kabafashisha kuba bagaba ibitero muri biriya bice bya Minembwe n'ince zaho zose. Rero ubu niho hasa naho hari kuvugira amasasu, hari imirwano kuri iyi saha. Bigaragare ko ari igitero rero baba bagabweho na M23, kuko nibo bafite pozisiyo hariya. Urumva ko icyo M23 ifiteho umugambi n'intego ni uko ishaka kugira ngo ibakure muri kara gace gasa naho gafite ibirindiro bikomeye, baba babashije gusa naho babisenye. Byagorana cyane ku ruhande rwa FARDC kuzongera kugaba ibitero ruguru bakoresheje kwa divasinga n'amaguru, atari ibitero bya drone. Byabagora cyane kuzongera gusubira muri ya misozi hejuru, kuko kara gace niko gace k'ingenzi basigaranye kabafashisha kugera muri ziriya nce za Minembwe. Bwana Bizima, biravugwa ko n'ubundi ku munsi w'ejo habaye inkubiri y'amadrone menshi, ariko ntiyabasha kugira icyo akora. Magingo aya ni ubuhe buryo ihuriro rya FARDC na FDNB bari gukoresha? Ese aba TPDF baracyagaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba muri ibi bice n'ubundi bya Minembwe? Yego, nabo muri iryo tsinda ry'ejo harimo kategori yose yitwa y'umusirikare uri kuri akote ya FARDC. Umunsi w'ejo nta gitero cyabaye hariya, nta muntu n'umwe waburagamo. Rero n'ubu ngubu muri ako gace kari kuvugiramo imbunda zitandukanye, urumva ko atirari nayo irimo, kandi bivugwa ko atirari igenzurwa na basirikare b'Abatanzaniya. Byanze bikunze n'ubu bakigaragara muri ya ntambara, n'ubu barimo. Rero urumva ko n'ubu riracyari ihuriro, kuko ako gace karimo imirwano ni agace n'ubundi gasa naho byabaye nka withdraw ya FARDC ndetse n'iriya mitwe yose. Nta bwoko bw'ingabo budahari, yaba na Wazalendo na FDLR barahari, kandi ni ahantu hari defense nini. Ubyumve nawe, ibaza ingabo zavuye mu duce twose twasaga naho tubogamiye muri iriya misozi yo hejuru, bose baherereye muri ako gace. Ni agace bahagazeho ka nyuma bashobora guhomba, bagahura n'ikibazo gikomeye kuzongera kubona ahantu bagenzura muri kiriya gice. Ndumva ari ibintu bikomeye. Magingo aya mu misozi ya Uvira kuri Plaine de Ruzizi ho byifashe bite? Kuri Plaine de Ruzizi ubu tuvugana nta masasu ari kuhavugira, ariko hari ikintu bita pozisiyo zidasanzwe ku mpande zombi. Ubona ko M23 hari ahantu nayo hahagazeho cyane bikomeye. Iyo ubona ko ingabo z'u Burundi zakunze gusa naho zishaka kuhaca nk'icyuho ku buryo zifatira imihanda, ubona ujya Ruvunge. Urabona ko ni ahantu bari bakeneye cyane bikomeye, kandi M23 yari yabibonye nayo. Ariyo mpamvu ubu ngubu pozisiyo ihari, kuhareba n'amaso n'ibikoresho bihari muri kiriya kibaya, urareba ugasanga koko ko M23 hari ahantu hahagaze, ifite icyo yari ifiteho amakuru y'uko hari ahantu hari hagiye kuba hakoreshwa mu buryo bwo kugaba ibitero muri ziriya nce zimaze igihe zigenzurwa na M23. Yes, niko bimeze. Mbere y'uko utubwira amakuru yandi, utubwira uko situwasiyo imeze, Ibaraka, reka unyemerere mbwire abadukurikiye ibikomeje kugenda biba mu rwego rwa diplomasi. N'ubundi ni nyuma y'aho AFC isa naho ikomeje guhakana ibiganiro byo muri Angola, ndetse ikaba itari no kubyemera,
bitewe n'uko harimo akagambane kakaba kavumbuwe. Uyu mugabo wari ukuriye umuryango wa AU bivugwa ko ashobora kuba yaragambaniye AFC. Urabona yuko bisa naho babihagaritse. Ni mu gihe kandi inkubiri muri diplomasi y'ibihugu binini yatangiye kwisukiranya. Ni nyuma yuko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika byavugaga ko zishobora kuba zaraguze igihugu cya Congo, ariko magingo aya ukabona ko byabaye ibindi. Ububiligi bukaba bwakoze agashya mu gihe Tshisekedi yari yizeye ko azahita asinyana na Amerika bigakunda, ariko ububiko bw'impapuro zibitswe n'Ababiligi. N'ubundi ni leta y'Ububiligi aho yimye sosiyete bita ko Bold Metals yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyandiko za kera zirimo amakuru y'ahantu hari amabuye y'agaciro yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ububiligi bwakolonije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 1885 kugeza mu 1960. Muri icyo gihe sosiyete z'Ababiligi zakusanyije amakuru y'ahantu henshi hari amabuye y'agaciro kugira ngo zijya ziyacukura mu gihe cya nyuma y'ubukorone, zirayabika mu nzu ndangamurage. Nyuma yo kwemeranya n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, mu myaka 2 ishize leta y'Ububiligi yafashe umwanzuro wo gukusanyiriza aya makuru yose ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo nibiba ngombwa abashakashatsi, abikorera cyangwa abo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bajye bayifashisha. Muri Nyakanga 2025 Benjamin Katabuka uhagarariye Cobalt muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Minisitiri ushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri iki gihugu wo bita Kizito Bakabomba bagiranye amasezerano yemerera itsinda ry'iyi sosiyete kujya i Buruseli gusaba kopi z'izi nyandiko. Muri Kanama 2025 leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Cobalt byagiranye andi masezerano yemerera iyi sosiyete gucukura amabuye y'agaciro yihariye mu birombe biri ku buso bwa kilometero kare 1600 harimo lithium, cobalt kimwe na cuivre. Hashingiwe kuri aya masezerano ya Cobalt yasabye leta y'Ububiligi ko yayemerera kugira uruhare mu bikorwa byo gushyira aya makuru ku rubuga rw'ikoranabuhanga kugira ngo bizayifashe kumenya neza aho amabuye y'agaciro izacukura aherereye. Ubuyobozi bw'inzu ndangamurage yo mu Bubiligi yahariwe ibikoresho n'inyandiko zerekeye kuri Afurika ndetse n'abayobozi bo muri leta barimo Minisitiri ushinzwe ikoranabuhanga na politike ya siyanse Vanessa Martis bavuze ko sosiyete y'abikorera idashobora guhabwa aya makuru. Umuyobozi w'iyi nzu iherereye mu gace ka Tervuren Bort Orvi yagize ati ntidushobora guha sosiyete y'abikorera inyandiko zose za kera. Minisitiri Martis nawe yasobanuye ko sosiyete y'abanyamahanga idashobora guhabwa uburenganzira bwihariye bwo kugera kuri izi nyandiko kuko byaba binyuranyije n'amategeko y'Ububiligi n'Uburayi. Cobalt ishaka kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye iki gihugu cyagiranye na Amerika. Amabuye yifuza yiganjemo ayifashishwa mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Bwana Habishutira urumva zagari zihari. Ni mu gihe kandi Ububiligi ndetse bwagiye bugaragara mu minsi yashize byavugaga ko n'ubundi hari ibikoresho byinshi byagiye bifatwa na AFC by'Ababiligi, ukuboko gukomeye cyane mu ntambara ziri kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva rero uko byifashe, uko gahunda zimeze muri biriya bice.
sinzi nimba watujyana imbaraga mu magambo make ukatubwira uko ishusho y'umutekano uko ari abakunzi bacu bakwiye kumenya uko situation imeze ndetse n'impamvu nyamukuru iki gihugu gihoramo intambara ibifi binini ari byo akenshi na kenshi ubona biteza izi ntambara ziba zibera muri ibi bice n'ubundi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima, bimeze bite imbaraga nyuma yaho n'ubundi habereye imirwano ikomeye yahuje ku munsi w'ejo aba FDNB n'abawazarendo, byifashe bite izi saha? Isaha uko byifashe na rusaku rundi rurimo rwigeze rubaho rw'amasasu, uretse ikintu n'ubundi urabizi neza ko wazarendo ntabwo igira ibanga, ibyayo byose bishyira hanze ku baturage cyane, aho babasha kuba banywera cyangwa se bakenera ibyo kurira hanze mu baturage, niho tugenda tumenyera amakuru yabo neza. N'ubundi umwuka uracyari mubi, ariko ubona ko biri kuva ku myitwarire wazarendo bifite nyine muri iriya operasiyo, kuko ubona ko ari abarundi cyangwa FARDC ndetse n'abatanzaniya bari muri kariya gace mu mirwano bahuje bose na wazarendo na FDL baba bari kumwe. Ubona ko wazarendo igira ibintu bimeze nk'aho bidafite organize bijyanye na komande yabo, mu buryo ubona ko buri musirikare wese aba ashaka kwikorera icyo ashaka. Rero bituma babangama cyane kuri bagenzi babo, aho usanga operasiyo ijya kuba kuri buri ruhande bakaorganiza posi ijya ku kazi mu mirwano, ugasanga wazarendo niba babasabye umubare w'abantu 40 cyangwa 60, kubera bimwe byo kuba nta komande bagenderaho buri wese akora ibyo ashaka, ugasanga muri 60 habonetse nk'abantu 20 abandi bigendeye. Rero ni ibintu batari guhurizaho n'iriya mitwe y'ingabo, ubona ko bavuga ko atari abasirikare, ubona batabiyumvamo cyane bikomeye, aribyo biri guteza umwuka mubi cyane hagati yabo ubwabo. Aricyo kimwe nagarukagaho mubwira ko bari kwanga kuva muri kariya gace, bavuga ati izi deployment muri kutwoherezanyamo n'izi ngabo zifite ibihugu byazo, zifite gahunda y'ibyo kurya neza mu myambarire, intwaro n'ibindi twebwe twishakaho, rimwe na rimwe bakabona ibikoresho bakayibona bibagoye. Rero urumva ko haraza kugira ikintu kibuze kubaho byanze bikunze kuri wazarendo ndetse n'iyo mitwe yindi bari kumwe, bari bafatanyije urugamba, ariko ukaba ubona ko imyumvire yabo atari imwe mu bijyanye n'imibanire yabo. Yes, nibyo, reka tugushimire. Ariko n'ubundi kuri za drone wenda reka turebe ibyo AFC yatangaje, aho bivuga ko n'ubundi ku munsi w'ejo yarashe drone zigera muri 3. ni imitwe n'ubundi uko ari 2 twirwaneho, aho ufatanyije na AFC kuwa mbere tariki n'ubundi ya 16 Gashyantare 2023 yahanuye drone 3 zo mu bwoko bwa kamikazi zari zoherejwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byarorewe mu gace ka Pwezeho muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma y'iminsi 3 nta mirwano ikomeye ihuza impande zombi. Amakuru aturuka ku birongo y'urugamba avuga ko mu masaha y'igicamunsi ihuriro rya FARDC ryagabye ibitero ku mutwe wa twirwaneho usanzwe ukorana bya hafi na AFC. Imirwano yabereye ahazwi nka Pwezeho, gusa amakuru avuga ko ingabo ziri ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zasubijwe inyuma nyuma yo gusubizwa inyuma biyambaje drone za kamikazi, ariko biza kurangira zirashwe. Umuvugizi wa AFC Lawrence Kanyuka abinyujije ku rukuta rwe rwa X yashinje ingabo za leta ya Kinshasa gukomeza kurengera cyangwa kurenga ku itegeko ryo guhagarika imirwano ku buryo buboneka kandi bugambiriwe. Ibi bibaye mu gihe n'ubundi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yiyemeje kubahiriza agahenge kasabwe na perezida wa Angola Joao Lourenço, kagomba gutangira kubahirizwa ku wa 3 tariki ya 18 Gashyantare 2026. Ni ku munsi w'ejo. Nababwiye
arabona amasaha makeya ngo agahenge kubahirizwa. Ese biri bukunde? Bakunzi bacu, nubundi turabaye kugira ngo tumenye how situation, umenye uko byifashe haba ku mirongo y'imbere y'urugamba, haba kujijisha ku mpande zose, umenye uko byifashe. Reka tubashimire tubifuriza kugumya kugubwa neza kuri iki gicamunsi. Wowe wagiye mu kiruhuko, tukifuriza igihuko cyiza, wenda hari igihe ushaka gukora akazi ukakarangiza isaha, wowe ukiri mu kazi tukwifuriza gukomya kugira akazi keza, tutirengagije wowe urwaye tukwifuriza kurwara ubukira, kandi twese hamwe, haba abarwayi haba abazima, dusabira cyane bikomeye abafite ibibazo bari buherereye muri biriya bice by'intambara. Imana ikomeze ibane namwe kandi Imana ikomeze ihaze intekerezo zanyu. Ciao.